Daj to dvigam, da vidimo, kaj smo naredili. Mi smo osnovna šola Staneta Žagarja Lipica. Navijamo za Tejo Gregorin. Naredili smo transparente. Dajmo Tejo Gregorin. Gospodje, je to Klemen Bauer! Smo šola Šperda Vesela. Te transparente je v bistvu naredila učiteljica. Tukaj smo naredili za Tejo, ne? Smo iz osnovne šole Marija Vera in naredili smo plakat o Klemenu Bauerju, da pokaže, kaj je res Bauer, ki se tudi lepo rima. Delali smo pa res ene 6-7 ur. Na tretjem mestu današnjega tekmovanja, draga družba, osnovna šola Naklov! Gospodo, prosimo, kar pridete od spod, boste dobili nagrad. Bravo, bravo, tole je torej osnovna šola Rovte, Klemen Bauer in pa drugo mesto na današnjem natečaju. Prvo mesto osnovna šola Toneta Čufarja iz Senice! Janez Marič, Jakov Fak, Rok Tršan, zdaj je pri vas kakšna? Nismo mogli verjeti. Učitelj nam je rekel, da sploh namo pa. Verjetem bojo našlošolci zelo veseli. Prvo na središču na temi Rozana Klopodina, vodstvo pred Zontjevo.